okungenzeka Nkambule kuNkulunkulu kuyenzeka sila ngoba mavundla hamba vangeli bengishumayela khona izolo ebusuku ngishumayela ngevesi lapha kuZaga chapter number 30 verse number 26 elithi iBhayibheli imbila zisizwe sibuthakathaka haleluya ziyakha izinto zazo edwaleni kahle kahle besimbula into yedwala ngoba when you read the Bible lithi uJesu uyitshe legumbi elanqatshwa ngabakhi kodwa kuNkulunkulu likhethekile besilanda into yetshe uJesu njalo uvela eyitshe sithi umuntu akakhe edwaleni besikhuluma ngokwakha ngoba mntaka baba abantu bayakha endaweni ezahlukene kodwa emva kwaloko kuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo kodwa abantu abakhedwaleni bayaphumelela abantu abakhedwaleni bayasurvive abantu abakhedwaleni bakuvuka ama-storms baphephela edwaleni abantu abakhedwaleni yibo ababa nokuphila okuphakade ngoba uJesu Kristu uyidwala ukukhala kokukhala ngakaqali eqaleni kokukala laba ukukala kokukala idwala eqaleni kokukala ibhikina yebhikina ingakabhikini into ebhikini noshama ndaya waba ibhikina yebhikina into ebhikinini akaqalela ukukala uqalela ukuqeda akaqedela ukuqeda uqedela ukukala oh hallelujah glory to Jesus #ayivele lento #another thing lento #never #iyaroga #energy #inamandla iphoza kayideni nongayithandi uyozayithande nongayingeni uyozayingene ngoba uJesu unamandla wonke okukwenza konke ngaphandle kwakhe angeke siphile idwala lamadwala obalekela kulethwala uyaphepha izolo ebusuku besithi yakha edwaleni ukuze uphumelele empilweni yakho yakha edwaleni vosho haleluya ongenzeka kubantu uNkulunkulu yenzeka is alpha and the omega wayekhona ukhona uzoba khona amen and amen Socela amavunda sithulele Nkambule ngegama lenkosi. Thank you Jesus. Amen bazalwane. Amen. Ngicela ukunethulela ubaba Nkambule sisuka naye eNewcastle. Ngonyaka ka-2001 no-2002 Mavunda wayele ebandleni angiphethe bathi Stafford. Amen. Wayecelwe yimi ukuthi akabe khona. So uma ephuma ubaba uMavunda wangena ubaba uNkambule. Amen. Cishe wagcina ku-October. uNkambule wangena ngo-October walowo nyaka wagcina ngonyaka olandela ngo-October. Amen. So umuntu eseyi
hambe naye kakhulu. One, engakasindiswa kwakuyindoda eyayidlala amadayisi kakhulu, yayishaya amapopo nani nani. Number two, ubaba uNkambule kwakumuntu oyidanselayo, so njengoba eyidansela nje ngonyaka ka-95 nambamba ivangeli. Malimbamba ivangeli ngo-95, waqala cishe eminyakeni elandelayo wasebenza impela. So esasebenza 2017 washawa istroke, samshaya impela samvandlaza, wangena esibhedlela. Ma engena esibhedlela waphuma esehamba nge-wheelchair. Kunomthandazo esawuthandazayo ukuthi akuzange kubukeke nanini umuntu oshawe istroke eshumayela. So uJehova wadala iplan yokuthi kusukela 21 wavuka uNkambule. Uma nimbona eshaya ezayishayayo, indlela ajima ngayo. My God. So ke besimcela ke baba uNkambule. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mangilapha esibhedlela emadadeni hospital, kunefayili lami lilapha. iBP hayi yami, BP ngiyazi kwakungeyabani, yayithi 240. Njengamuphi umuntu ophilayo owaba ne-BP engaka, ngoba mayisithi 240 ithi times 2. Bathi mayimaintaineka kahle funa ithi ngo-130, 35 bese iyehla ingakhuphuki. Ngalimala sokulimala mina. Amcela uNkulunkulu ngathi Nkosi, mawungangisukumisa kule wheelchair, I will preach like never before. uNkulunkulu bazalwane is not a man that should be lying. Wangiphakamisa kwi-wheelchair. Ingcaba ke manje iselekimi ukuthi ngenze lento engayisho kuNkulunkulu mangingayenzi. Ukuthi ngoba kanawo amaqhubu bekuzothi mhlamba uzongibuyisela kwi-wheelchair. Yeah, bawuthi into namandla bazalwane. Abangekho la ngabaningazi. 2017 ngekuyi-19 February ahambe network. Azoma kuyi-MTN noma kuyi-Cell C noma kuyi-Vodacom. Kodwa ahambe network. Shaya mandaya. Jesus. Abatshele khaya ngathi cela ningayibize ambulance, bathi kulungile ngeke sibiza, ngathi ngibona kungena emnyango ngena ama-paramedic. Into engizwisa ubuhlungu uNkambule wonke bamthatha ngesitulo bayomtshitshela kwi-stretch, mina ngingakaze ngiqutshulwe abantu esihlele esitulweni. Kanti bengivigulathwa suswa kuloya Nkambule omdala iba uNkambule omusha onobufakazi. Hallelujah. Angilanda ubufakazi. Istroke ingasiyo umngane womuntu. Mawuthi nginamanga uphi uMampintsha?
mawuthi nginamanga kune-event belapha eNewcastle bekhona u-Elfo Dirama waseNewcastle washaywa i-stroke. Abezama ukuthi izandla emoyeni lesa siphakama ukuthi izandla emoyeni ngenyawo ngabona bamthwele ngabona khona ukuthi i-stroke akuyona into yokuhlala. Akhala inyembezi bangambuka athi Nkosi mina yini lena enhle ngenzile kuwe. Angikhokhi ama-muscles abuyile 100%. Ngeke ugijime nami, ngeke ushaye ifoso nami, ngeke ushaye ihlokoloza nami, ngeke uthwekhe nami. Ngeke ushaye iJohn vula igate nami, nasi isitomo. Ngizoshumayela serious. Ngisho into engizoyenza angiyincomi, angiyiphakamisi. Ngisho into engizoyenza ngizoshumayela lokusathane. Ngizohlala etoilet bathi bakulethela amathishu kungangeneki. Athi uyayikhulula uvele kungaphumi lutho, uvele kuphume umoya uthi sazoshumayela izinto ezikasathane mazikwazi ukushaye ifred. Ivumeleni bathandekayo, ngibingeleni baba wekhaya Dr. Mafundla, ngazi ngoba singamshayeleni izandla enkulu. Samota kapo. Shayeleni baba Mafundla ngihamba nezandla enkulu. Egameni lenkosi. Bafundisi bonke abakhona, bobaba, bomama, intombi nensizwa. Ake sishayeleni izandla. Angazi noma bengalikhumbula leli bhashi kodwa ke sakamane ngiqonye sengilikhumula. Uthi umoya manje ibhloko lenza nesweet uya ngebhlokweni. Phuma amabhoze. Uyazi ukuthi yini? Le mbuzo ubuzayo webhloko engikwazi ukumphendula. Because why? Uzombuza omunye umbuzo ozongixaka. Ngono nje lokuqala ukuthi ibhluko laba le phezulu kangaka. Waba itsayikho, waba itsuthu. Thina into yakho, sithina isitori sakho. Zofunda ivesi elilodwa bathandekayo. Ngiyacela ningihlole bathandekayo ngomoya. Kulamalanga sinamaqili angene ngomnyenyela endlini kaJehova. Iyodwa bathandekayo into eshodile. Abantu abazohlola ukuthi lokhu kungokaNkulunkulu na. Ngoba emabandleni asahlola umoya, akusaprofethe emabandleni. Umuntu avela ahlaliswe phansi bazalwane. Simbambe ezweni likamoya ukuthi into yakhe iphinde irula ayikho straight. Razaya. Good Friday. Manje inkinga yami yodwa uthi why kuthiwe Good Friday kungashiwo kuthiwe Bad Friday. Akwazi bathi shaya mondaya
ukuthi kuthiwe kuguti kube kufa umuntu kwalithiwe i-Bad Friday. Impendulo ithi kwaba bad kithi kodwa uNkulunkulu it was good. Ngicela bazalwane ngingakahambi kakhulu ake ngihlela kule gama elithi pulpit. Egama elithi pulpit lisho ukuthi pull people to the pit. Umuntu bathandekayo mayilanga phambili pulpit usuke kunabantu azobadonsa abakhiphe emigodini abavalelwe kuyo. Ingakho bazalwane igama kaKoyikoyi kwasukela kwakhona ugogo noKhanjane wathi omunye asihlale umaphekaphelane leyo nto fanele siyikhulume masisemakhaya masila ipulpit bazalwane kunabantu esizobalanda by fire by force kunabantu esizobakhipha emlonyeni kaSathane abasifika emvuselelo kwezinye indawo uSathane aseyigwinile intombazane sekusela ama-high box avele ngaphandle sike sibambe wona sithi by fire by force uyamhlanza ngegama likaJesu uyamkhipha we declare and we decree amhlanze. Lephasika kuyihora lesithupha wanyukela khona ethwele umqhele wamefa. Ngicela ukuyithatha bazalwane le ndaba lana kule nto yomqhele wamefa. Ama-status lawa yes menu mhlawumbe nedizethi izoba khona angasi. Umqhele wamefa wawusho ukuthi uJesu sawunqobile waba wathwala i-crown isho ukuthi wena unqobile wanqoba engakanqobi esazoqoba. Asifundeni le vesi incwadi kaSolomoni ebizwa ngokuthiwa Izaga chapter number 1 chapter number 30 verse number 1 verse number 26. Yena yedwa emva kwalokho siyathandaza. Funda Izaga 30 verse 26. Verse 26. Isimpila siyisizwe esibuthakathaka khoma kanti ziyakha izindlu zaso ejwaleni. Thandaza. Sibongile baba izwi lakho uNkulunkulu wethu omuhle nesentambama baba wethu namandla. Phinda uNkulunkulu wethu ongcwele usisize ngalo. uNkulunkulu wethu namandla ngesithembe wena baba namandla onke. Phinda ukuzambula uNkulunkulu wethu ongcwele sishilo baba sathi sikomene sinjengendluzela. uNkulunkulu wethu ongcwele yebo uliqiniso. uNkulunkulu wethu ongcwele ukhulumile kuseni futhi sizwile. uNkulunkulu wethu ongcwele kepha sikadeli baba wethu namandla ngoba usho njalo ohlabelela uthi yana ngingadeli imfundiso zezwi lakho. uNkulunkulu amandla onke siyabonga egameni likaJesu. Sikhuluma ngeNkosi nayinceke yakho isiphambi kwakho nalibandla. uNkulunkulu wethu ongcwele sinjengenyoni baba wethu namandla onke sikhamisa uNkulunkulu wethu omuhle Jesu Kristu namandla. We thank you Lord in Jesus name. Uthomnye kuyi-Passover ku-Good Friday ungafunda ivesi elincane kangaka
lincane kodwa linamandla. Uzoliswa le vesi lincane kodwa linefruta. Uzoliswa le vesi lincane line-energy. Uzoliswa le vesi lincane linemasela. Uzoliswa le vesi lincane linefafofuthi. Lana bazalwane uSolomoni obhala lencwadi yezenzo akwenziwa ucwaningo ngoSolomoni kuthiwa iBhayibheli lonke liphela akekho umuntu oyehlakaniphe njengaye. Alibonge igama leNkosi. Waqala ukuhlakanipha uNkulunkulu wamnika ukuhlakanipha nakusitha kulento ngoba bathandekayo abantu bayifunda iBhayibheli, bayifunda incwadi zikaSolomoni kodwa lethi impila sisizwe esibuthakathaka ethi siyakha izindlu zaso edwaleni. Abayifundi ivesi abalithandayo yelithi uSolomoni wayengamafazi abawu-700 namashende ama-roll on omakhopheni abawu-300. uSolomoni wayephethe ilenda esithi bayihamba engathi icontrolwa nge-remote. Wayephethe ama-yellow bone, wayephethe ama-green bone, wayephethe izinto esithi bayihamba izinto zakhona ngiyakutshela ama-hips akhona ngathi bawaharishile. Selithi impila sisizwe esibuthakathaka kanti ziyakha izindlu zaso edwaleni. Abayifundi bafunda leli elikhuluma abafazi ngoba incebo yomuntu ilapho okuthanda khona inhliziyo yakhe. Solomoni impila shamadaya ukushumela eGoli njengalesikhathi kuzodutshulwa Heritage Way kodwa uNkulunkulu wayingenelela indaba yakhe. Impila sisizwe esibuthakathaka kanti ziyakha izindlu zaso edwaleni. Namhlanje ebusuku alibonge igama leNkosi kumgqibelo ngelikhuluma nedwala. Alibonge igama leNkosi lithi le vesi shamadaya impila sisizwe esibuthakathaka kanti ziyakha izindlu zaso edwaleni. Solomoni esingambuza sithi Solomoni izimpila wazingakhi izindlu zaso etshanini. Impendulo beyizothi kungenzeka kufika umlilo utshani bushe shaye mandaya esikhathi Solomoni impila why zingakhi izindlu zaso enhlabathini. Kungenzeka Nkambule kufike ikhukhula bese izindlu zempila ziyaguguleka ukuze impila zisurvive. Ziyabiyeka utshani sha, ziyayeka sha, inhlabathi sha, zakha izindlu zaso edwaleni. Yeni dwala yinto eqinileyo, yeni dwala yinto engenakuyakaziswa, yeni dwala idwala yinto eyisisekelo. Siyakha izindlu zaso edwaleni, zakhelane edwaleni. Kunaley'lwane ekuthiwa imhlambila, imhlambila
aziyi kude. Because why? Sithatha. Kungenzeka lejubane lelo makuvela umhlambila angeke sibe nalo. That is why noma siphuma edwaleni sidlalela eduze kwedwala. Antohlabela kamnandi idwala lethu alifani nelabo nesitha sethu siyakwazi lokho. Abelushumayele Goli alesihlobo esithi yakha edwaleni singomama abazokwakha izindlu zabo zakamoya. Edwaleni singobaba abazokwakha izindlu zabo zakamoya. Edwaleni singiyintombi nensizwa esizokwakha izindlu zazo. Edwaleni singiyingane esizokwakha izindlu zazo. Edwaleni namhlanje ebusuku ifumele ikhulume edwala elinguKristu ije legumbi elangathwa ngabakhi kodwa uNkulunkulu likhethekile. Idwala laphakathi adohlakala kamnandi idwala lakhe laphakathi nalikahle njalo uzamafika ikhukhula uzamafika amasnops ngikashe edwaleni. Wena dwala uphephela namhlanje. I want to introduce to you ledwala ongamalalo uJesu Kristu ibandla kaDavide ihlumela liwajese u-Alpha no-Omega bayekhona ukhona uzobakhona liwazi uyise isukhama Jehova Jireh Jehova Shama Jehova Nisi Jehova Shalom Jehova Tsikele Jehova Kwephansi umbala ngokala ungakaqala. Kule Good Friday, kule Passover, yakha edwaleni uze bakufika izimfula ubalekele edwaleni. uJesu Kristu lekamthi Kristu lisho the anointed one ogotshiwe. Alibonge igama lenkosi. uKristu bathandekayo wabanjwa lapha ensimini kwakuyi-Thursday. Isotsha elalikhiphe i-instruction ukuthi uJesu akabanjwe ashaywe alethwe kamphristi omkhulu. Bathi nabengena naye enqabeni lesotsha limbheka lithi lo muntu lo uthe mshayeni, hayi lento enmenze yona elithi iBhayibheli ayingabukeki.
wathula shengefu phambi kwabagundi bayo beyisa ekuhlatshweni wangena enqabeni amphristo omkhulu awuthethikala alibonge igama lenkosi uHerodi noPilato babengazwani angazi babebangani ngababengamashande ngababengamakhwapheli ngababangini bebangingani oh baby kodwa ngokubashwa kaJesu babuyisana okusho ukuthi uJesu mayefika abantu abaqabene kwenzeka i-reconciliation bekunesigebe Shamandaya uBarnabas uPilato uyabuza ilikhululele bani phakathi kweJesu noBarabana bathi khulula uBaraba susa uJesu makabethele esiphambanweni wathathwa uJesu ayongena ekaleni isigebengu esasirebha ingane engane isigebengu esasibhekeza imizi yabantu saphuma okusho ukuthi yena mayefika igebengu siyakhululwa nawe unestori sakho owakhululwa kuso angakhululwa emadayisini mina ngangidlala emadayisi ngiphatha nalawe eMbombayi abaza amadayisi eMbombayi ayibatshele awuphopho bonke phethe o7 no11 Bombay yami ibishela itekile lami ngambona ukuthi basabanjwe inofi yithi mabele mathe mfazi wobulala umfazi wamabele abangayo kodwa mabele bayibamba iBombay dipope dance wamkhululwa ensangweni ngakimi sasisha ngibona iphoyisa emanzini kanti iphoyisa seliyangibamba nawubheka kahle amehlami abofu awekho brown angibukanga imbawula kakhulu ashintshwa insamo wamkhulula sesingabakhululekileyo impela when the Son of Man set us free we are free indeed awusekho ukulahlwa ngoba kuKristu Jesu abanye bayibonile ividiyo yami la le indoda ishayisiza kiki yiyo yodwa kuma social network yimi lo angidlala ibhola nana umguyo ngangilibamba ngeyikhathi zethu dokotela WhatsApp Facebook social network wayengekho ingane sasithola masiyojiva ingane ngisabantwana mina ngisamaphutshunulu wasemabhozeni sasithole egroundini athi mangilibamba bathi mkuyo ulafiloyo ulalala bashabanye ngijoli nabo angaze ngibachame angaze ngibafenze ulalala amajitami ayasikahle ukuthi mangingekho kuyiwe ebholeni ihlaphi isodliwa bangingela sengisindiswa ngathi lalelani mina sengikhululiwe
ibhola lizomphatha nalomkhululile angisayingeni kodwa kusesimindlo manje sozoba ibhari ngathi shobo nje kusesimindlo sozoba into nje eqashukele ulayini ngathi shobo athi yothi into engiyaziyo uNkulunkulu mayigashula khona kuxhumayo sebehlukene eselokona nobekezela nohamba noma ngisingelwa noma ngihlupheka ohamba hamba noNkulunkulu bangibalela bathi le viki simidlo ngeke liphele ngathi shut up bathi zobizolo uyithanda kangaka athi mina ngeke ngihlulwe isitofu usibase ngaphandle sikhiphe intuthu ngaphakathi sakhululwa lona ufakazi bakhe nalona ufakazi bakhe labalandwa khona Membuka mina la abo mama nentombi mayishaya istep ngiyangithi uyabona la sasizwa uNkulunkulu kuba kafika ngakulosisi ngabe siyaphela ku2 feet kodwa basilamulela uNkulunkulu yakho etwaleni kuze bafika ikhukhula emsakazini uphephile ikhukhula sasekhaya uphephile awakhetwaleni ayikhona amadwala ayikhona idwala umuntu wama-demonstration yini sikhona sinalutho sinalulesi umuntu wama-demonstration lithi iBhayibheli uJakobe ngelinye ilanga waqamela etsheni abanesambulo babona izulu livulekile kunesitebhisi babona ingelosi sehla senyuka ithini lento kunengilosi ezayithatha umlayezo kuJakobe siwusa kuNkulunkulu siwuthathe kuNkulunkulu siwulethe lana kuJakobe yini ndaba ukamele etsheni uJesu itela kuphi elanqatshwa namakhi kodwa uNkulunkulu ikhethekile yitshe elashaya abesifazane baseSamaria okuthiwa wayebanjwe ephina kodwa inkinga indoda ingekho lazwakala letshe eliuJesu lithomena sono phakathi kwenu akaqala mkhandi manje iBhayibheli waqala kwabancane base bafanele ingane umoya amatshe qatha kwabizoshaya manyala kwabiza ukuthi kusale owesifazane waseSamaria asale noJesu lithi iBhayibheli waguga phansi wabhala ayiphakama sifazane bapha abamangaleli bakho abasekho kwabiza ukuthi letshe uJesu lishaya lo sifazane
ungabe usona ngoba awushaye iletshe awuqhubeki Lord nasi into kuyithenda ngicela uyibamba akukho eBible school lo noma 7 years uJesu bazalwane njengoba yinje uye osintroduce kumoya oyingcwele kuba kancane umukela amandla kaMongcwele ungakamukela uJesu awuyiphinda leyo ba lesikhathi ufunda Romans 10 umuntu uyakholwa ngenhliziyo kuba ukulunga ngomlomo uyavuma kuba ukusindiswa uyakonfessa ukuthi uJesu uyinkosi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyokusindiswa asitholanga abantu abachaza ngegama lensindiso ngendlela efanele insindiso ihlukene in 3 category ukusindiswa kokuqala ukumukela uJesu ukusindiswa kwesibili kukhanda itruck horse and trailer ungayiboni mina angiyiboni itruck mfowethu wena itruck uyayibona sikuyi-freeway zocela ungibambe ungidonse strong ukusindiswa wangisindisa kule truck ebengingalibona ukusindiswa kwesithathu Matthew 24 okukhuthazela kuze besephelele uyosindiswa ngoba khona bazothi angishumayela ngifakudabulek ngibeke imvuku eswini athi hamba menzi wokubi angikwazanga yakha edwaleni yakha edwaleni wangena kampristi omkhulu lelo Mongcwele mhlambe leyifuna nje ibandla ngasi uGood Friday ngoba kuyiphethe package ithi Bible uPetro wamlandela kodwa ekude wayemlandela ekude wayehamba naye physically inyawo la right la left into yenza ukuthi uPetro amlandele uJesu ekude it's because wayehamba naye physically kumele bafethu uJesu lo bekani uPetro lo base kuba negap la wagodola ngoba mawusuka closer to Jesus uyogodola ngoba yena uyidwala mafika amakhasa sithi idwala lami laphakathi mangiqashe njalo kuwo wavula lapha mfethu wavula phela le wavula idistance phethu abona abantu bothi umlilo Angela abantu umlilo ambanga uJesu amfaka enqabeni kwaba khona intombazana ebabuka yathi nawe amas nokhuluma kwakho ngikuyeka lokuthi uPetro owaphila kathathu
noma iqhude lakhala kathathu so ikhuluma ngelinye ilanga leyo ngoba lapho kune-misunderstanding ukuthi uPetro waphila kathathu noma iqhude lakhala kathathu. Lokho kwamenza ukuthi uPetro akhonjole kodwa umuntu owangena naye inqabeni uJohane. Johane ungena kanjani wena enqabeni? uJohane uthi into uJohane actually access yokungena enqabeni lesadobula inhlanzi wayedobula inhlanzi ayibikise lapha kamphristi omkhulu bayodla kanti uJesu uzofika yena phansi amaletha ngizonenza nibe ngabadwabi babantu into yamenza ukuthi angene kamphristi omkhulu abeyitshela ukuthi usaletha ofish kade isitokhi sakhe saguqula sawumlandeli kaJesu. Kubafundi abayi-12 uJohane washaka owalalela icala likaJesu liqala laze liyophela. Jesu sindisi iwami kuhla Johane abagqamile eBhayibhelini ngaphandle kwaJohane oMaria baseJerusalema umtshela mawufunda amakhomentari kodwa eBhayibhelini kungaboJohane ababili uJohane wokuqala umbhapatisi uJohane wesibili yilo wahamba noJesu waze wayongena enqabeni. Asiyi-understanding le nto bazalwane uJohane lo owabunya ikhanda akusuye lo wahamba noJesu waze wayongena enqabeni wayengumfundi kaJesu. Lo Johane lo owabunya ikhanda yilo ememezela ukuphenduka ehlale ehlane edlintethe edlinkumbi uye lo wabunya ikhanda. Lo Johane lo ongena enqabeni ohamba noJesu mayebhala ubhale ivangeli ngokukaJohane. Abafundisi beBhayibheli bathi nencwadi kaPetro, 1 Petro, 2 Petro zabhalwa uJohane ngoba yena wayewubona kancane umbombo kaThisha. uPetro akawubona ngayo yonke umbombo kaThisha. Lo Johane lo bazalwane ongena enqabeni kuthiwa abafundi uya wayemncane kunabo bonke. uPetro wayemdala kunabo bonke. Yingakho ebhuti uJohane mayebhala ubhala ngengqondo yengane uthi umfundi lo uJesu amthandayo. Ingqondo yengane uJesu wayengakhethi. Ubhala ngengqondo yengane ngencane ngoba uJesu njalo wayemsondeza kuye ngoba eyingane yakha etshwaleni. Shaya mandaya sakela ukugandaya kela ushumayele khona umuntu wafa bathandelayo ehle umuthi ensibini asayideni. uNkulunkulu wayazi ukuthi
muntu uzofa ngokudla isithelo esiphakathi lendawo ensimini esayidini lesikhathi lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamdala umuntu wambumba ngomhlabathi wasemlalisa phansi wambuka wathi no khona into engakayenzi wasondela kuye waphefumlela kuye umoya wokuphila uNkulunkulu umnika umthetho uthi ungadla kuyo yonke imithela emitini ungadli kulo muntu ophakathi nendawo ngoba uyofa lokufa yaqhubeka iprocess umuntu wadla wafa wafika uNkulunkulu wamchase out from the Eden wamxosha umxosha uNkulunkulu lo muntu uthembe itracker ayifake ngaphakathi kulo izwi lakhe noma ngayitshwaleni yona noma vusha bashumayele lento ayiphela yayiphefumlela kulo muntu yabona bangabe kunemoto Ferrari Lamborghini bayifaka itracker noma bangayishontsha bayifake phansi amayini ufunela betracker system bathumela itracker iyobuya nayo silana nje
sonke sidalwe ngomfanekiso ngesikhathi phakathi esimlesethini wayembatha amahlahla eselimele before wayihambaze wayengakuboni lokho wathi angalimala wakala isikweleti sokuthola impahla zokugqoka. Fast forward ngiluleka uNkulunkulu udlile right imposhile wazi wakhipha amazwi uNkulunkulu ngomlomo wakhe wathi ngiyayisola ngimdalelele umuntu ilwane samlalela uNkulunkulu umuntu wangalalela. Kama uJeremiya khuluma ngomlomo kaJeremiya uNkulunkulu mone zokulandela kuze wephewe thuna. Enzela yonke process yafana uTestament edala la qotho kakho alivulwa iTestament elisha livulwa nencwadi kaMathewu. From Malachi to Matthew kunesikhathi esi-400 years esibizwa ngokuthiwa i-interbiblical. Kwakungenabo-prophet, kwakungenabo-bishop, kwakungenabo-bofangeli, kwakuthulekile up until kuhlalwe icabinet yasezulwini kuthiwa Mikhayeli siyothuma ubani emhlabeni athi uMikhayeli mina ngiyi kuthiwa Gabriel siyothuma ubani emhlabeni athi angiyi avele uJesu thuma mina. Lento basalwane yokufa kaJesu njengoba besefa physically yake yakhandwa ezulwini ezweni likamoya wabonakala eshaywa ecrucifywa uNkulunkulu wabona ukuthi nakuyi-physically lento izokwenzeka wathi lo indodana yami ethandekayo izwe. uJesu basalwane akazalwana nentando yendoda nomfazi. Kwamangalela nje uMaria ukuthi ukhulelwe bakhulelwa kanjani ngoba zanga ngoba zangathi abe khona ukuthi dali ancancanta dali ancancanta uyozala indodana. Bamthatha ngabona uMaria bamusa kuba special doctor kwenza isikani watela ingane ikhona kwathiwa akacheckwe ingene kanjani akukho la ingene khona kodwa ikhona inside ikhona ngoba indlela kaNkulunkulu ayifani nendlela zabantu. Kubuka kwakhe akufani nokubuka kwabantu. Okumbuliweyo kwethu nabantwana bethu imfihlakalo ezikaJehova. Fast forward. Ahlala ubusuku bonke kaMphisi omkhulu eshayini
imvimbo 39 Tonendoda lentreniwe ukushaya ibhaqabule ishisa ikarvas detonel Jesus. athi profeta wayindodana kaNkulunkulu na athi yebo ngisho khona bathi wena uthele thempeli uzodiliza ubuye lakhe ngensuku ezintathu athi yebo Tohlabela kamnandi wakhe nesikhanda lakhe afanele abantwana beBhayibheli bathi isiphambano bayacabangela sisho bathi sasiweya plus minus 50 kilogram 50 kilogram isakalo simende le umuntu ongalalanga oshayile ephuma kaMpristi omkhulu lebambhaxabula athi bayeke laba yimo uJesu bamshaya detonel leto heart haslan afundi incwadi kaLuka ithi khona wavela umdonsa ngempama uJesu wambuza ukuthi ungishayela wathula shemevu phambi kwabakundi bayo uma kaMpristi omkhulu wasithatha isiphambano amthwesasona beke kodwa nayi ntombazalwane engizwisa ubuhlungu ukuthi wayini isiphambano amathenga mayiphuma kaMpristi omkhulu la ibale kaMpristi omkhulu basikhuphele khona bamlengise khona kodwa basithatha kodwa siseGolgotha endaweni yebhayibheli hayi Isambulo lapha entabeni eGolgotha kwakuJesu abantu lapho babeshaya bebulawa kwakunomuzi oseduze kwaswakala abantu bekhala bethuka ihlamba kodwa uyethu umuntu wathula njengemvu phambi kwabakundi bayo. Fast forward Vala package nkulu lefesi izimbila sesisesenjani ziyakhe zengezizo edwaleni uyidwala lamadwala wathi uNkulunkulu kulungile umuntu ufile edla umuntu ephakathi nendawo it's fine ngizomvusa angisazi ukumvusa ensibini eseyideni somvusa eGolgotha ngomuthi ophakathi nendawo wasiphambano sikaJesu singabi ngaphekeleni noma sibe kulesethe ngapha sibe phakathi nendawo ingoba umuntu wadla ensibini phakathi nendawo uyavuswa eGolgotha phakathi nendawo uAdam walaliswa kwakhishwa ubambo Jesus wenzelwa umsizi unkosikazi ku-Adam oqala siyafa ku-Adam wesibili uJesu oyitshela igumbi siyavuswa uJesu eGolgotha wagwazwa ohlangothini lazalwa ibandla waphuma umakoti kaJesu waphuma ohlangothini Jesus iBhayibheli isotsha lathetha umkhonto lomgwaza kwaba isambulo ukuba sake limgwaze lamanzi negazi kwakungeke kuphume amanzi inkomo ezimhlophe igazi inkomo ebomvu Jesus uJesu wafa eGolgotha ena 33 years. My conclusion u-33 ukhanda wo-11 abathathu u-11 usukuhlulela ingako lona wathi emasontweni akiwo ngo-11 wabona ukuthi isihlulekile wathi 11 o'clock nje ngifine baby
kerk in die 8 uur ken ek by die kerk toe gaan. Hoe my lijn na ba mang, jola da mang. 11 uhluleka. Mhlawumbe ukhona umuntu oyedwa othi mina ngiyafisa ukwakha kule dwala. Cela ukuthandaza naye. Hallelujah. My conclusion. Jesus. Njengoba ku-April ngithena 29 years ngakhela impilo yami kule dwala, ngilibonile le dwala lingisiza izodutshulwa empangeni. 2002 langena idwala esiyiphetha abathandekayo, angikala ukubona ibaby brown with close range. Le dwala yasukumisa abazalwane abayishayanga indoda. Sure. 2017 alibona le dwala limphakamisa kwi-wheelchair, lathi mina ngiyoba nawe, angeke ngikushiye lapho udabula amanzi amanele, ngizoba nawe enhluphekweni yonke, ngizoba nawe. Avusa ingoma ethi hamba nami Nkosi. Cela ukuthandaza nomuntu othi ngifuna ukwakha into. Hallelujah. Siyafana. Kuze makufika iy'khukhula ezinamandla ubalekele kule dwala. Hey. Ubalekelaphi ensizwa yami? Ubalekelaphi entadwethu? Ubalekelaphi emfethu? Nali idwala obalekela kulo uyolondela. Thank you, Jesus. Sukume nje la ukhona uzela phambili, thandaze nawe. Ngegama likaJesu. Fale mthandazweni. Jesus.